Sijire kama huli harima mafoto pia tungu zangu pia tayari. Ranzindi tarehe 20 ya Fevrier waswili tarehe 22 ya Mars ngawendele yao umchindo wa mwando wa hii kampani ya uchaguzi wa rais wa daula umwaha zwizilina 19 ema kandida ngwatekeleza oze fikra zao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wandu mridu ngao amade namna mziju wao riparwa rendera tsawe ma gouverneur wa zisiwa sha mimi ngami kandida harumwa shesiwa shangazija sonti pia ngaruka wafanyi hamibadiliho ya kisharia hamwa omwa wa 2018 yabo ngabajukoka mikonti mrajina wa heze serikali ya heze siwa yani ngabo bandhi za dhamana za nikiwa yani dhamana makhsus za nikiwa shesiwa na bandhi za dhamana za nikiwa shesiwa wafanyahazi dao ne daula minhum ngabo tourisme ngabo development local ngabo élevage ngabo na ledima shatena ngabo rofanyahazi dasine daula yani ngabo unono nezelikoli za zambwani na zasa neze collectivité locale zinurambao lezezi za mikoani yabo efasrabo hindi bano gouverneur wa leo lazima yake mbaba wa shesiwa yaone namna zehazi za mikoani zikensi zende namna ya lazimu haukayara nzi rahunda shwabaha ya he politique ya he decentralisation izoraka uombea zilize serikali za mikoani hizo zende tide namna regional leo na wori hundu msadamu wa he programme de coopération décentralisée shalu sana zirekebishe ze conseils municipaux zishinde zifanye hazi wemameri wafanye hazi namna lazimu na zila departement tekniki ya ngabo urbanisme ngabo voirie ngabo gestion ya hemaja na hizo zonti pia ho tundi wa he gouverneur ne daula haukavanu garanzori elewane remameri rema hainamru hazi wa serikali rema gouverneur re daula hazi ya hatudu sana risahilishe maraya hamade namna monao sambanga bo mabadiliho efasra yabo hindi yabo hata upande wa rasulmal ya heze fikra ranzori tienziani aba he daula dwarengao manager na wadoka trésor public ya isiwa shale ngabo services recouvrer shanga tiao harume daula daula wa ngabo ze recettes ze dépenses commune hamade mishahara hamade fonctionnement hezisiwa izwe daula do libao chatsena upande weze barnamaji zinu harume budget ya 2019 et enveloppe ya hantiziwa pour dotation ya heshesiwa 6 milliards 507 millions shayabwe fasrabo hindiyo DJ yangalie zehazi haikanga bo barnamaji ya heshesiwa shalakin ngabo shwabaha upande wa coopération décentralisée yani ngaruto ufanya mikatabo bonze ili rijeri basawe ze sektori hizo za tourisme le dimana hizo shahotundi wa daula tena ngabo tena diaspora boko Mwenyezi Mungu na wabariki haukadwa himise komorinu haku hususan mweshesi wa shangazija wasaidia ndongozi nji za maendeleo rjerione namna rufanya hazi dasinao mimi ngamdhanuka ya ilazimu leo zemitwala yafanyishiha harumwe daula risane rionezi tilwanziani haukaba nuze strategie za maendeleo sazitwalilwa ngabo sisi rizifikirio rijuhanza risahilishe maisha haukayanga bwandwa tabihao ngabo walozi upande ze grupu za hao ze moteri kazimenya waziri wawe wajamwe capital garushi da reforme wandu ili wake harumwe mabavu wadosahilisha ngabwe mafura watiao haruma ze vedetizo sharti wajehunu na ndongo za insecurity zilio ngabo walimaji ukaya ngabo shahula shilimu au shajushinda shilise shangabo bande ya miji ra yangalia ilo na tabu hele gari ili libalie lisihe yani dezenzi ya secondaire neze pistes zando zifanywe sahilisho awezo zonti pia ilazimu jerikenti rituali au kaya banizo nanzo nambe ukaya gardo sanari vure mabangano ya serikali ya daula nezisiwa
na aboga jalazimu yakaye haukayanga abo kanuni za hansiwa za kisharia o eshara shanyumeni wa hansi bandhi za dhamana ze dhamana hizo za hansiwa eshaisiwa na warihiziwa wafanye zehazi hotundiwa hao haukabaishe wodwalo ne rasulmal shanganzo watunde tene namne rasulmal yo irimilwa ukabasi atatabu haukayanu tima pesa ya huandu zatu hawaya rengarmwe malaho ya hatu shayanu ya daula wode ranya do ya tsango reka haruma sirikala mkoani reka haruma de daula hau haruma de shaisiwa yabo lazimu rihunde mwendo wa dungana vanule we mabangano yanu gouverneur mathalani kangena mushkili shatsike ajali wa hema ranya wa mdunga hodingoni mimi tsamba kaze barnamaj zitilwa onziani haruma ezisiwa mimi amdhanu kawe daula wadonizo na watwende wazifanye no emaraya wavuke hata mweze inauguration watipare gouverneur ne maraya wahunde emadelo haukaya simba mbili zivura nao eraya dokozo yabo izo zontipi yangarohenda hadisi rishilio wakazi tena mananga sineza hatu shatena izonga zanzao bake uandilifu haruma sheisiwa yani dopande wa he gouvernance politique économique haukanga bo marche zilanse wao wandu watunde wa renti mapenzelea mrurengwa hazini ya julo kange na ostarabu haina hazizifanya hau arama za kidaula rizifanya zitundwa uzitoa no zirenga hotundi tena wa hez institution za ugojea ngabo Cour de compte ngabo inspection générale des finances izo zontipia umuhimu ze swarafa zirumilwe namna lazimu haukaya mrohazi wa serikali ya lazimu ya jokaba na nguswarifu ngena obligation ya tekeleze ze hazizae wandu renti armwe misajaja haukaya sontipia rijeri rumishihe banumru wa serikali ilazima ile wendongo nzima kamba ngutsafanya serikali abonga nzo yake au service des citoyens utajiri umbomuha mnukadu henda fanyazi ya serikali yamba ukaya ngwanzo ya tajiri yode mana ikangwanzo utajirihe tsahanzia nyirwajina za biashara basawa donc yabo sisi ngarujarione ze organisation professionnelle za ho walozi ngabo ya ho walimaji ngabo ya ho ndo hazi wa serikali wake dialogue social dasina ze secteur izo zontipi ya rihadisi ili ritekeleze ze jukumu zino ekamnya zimgo harinika eshwaba duwene saukaya banungaranza ukaya lewo nyezimgo yarijailie rihunde muhu wa daula na madhamana wa daula parce que si demu wa daula yeche na shana madhamana daula wajoka na imani wandu zehazi hizo rendera zitrenziani ngamjoka ya upande wa tourisme ngabo hazizi njiza fanyishiha amwaye plan d'aménagement du tourisme au niveau national hata yene saukaya Comores un pays 4 destinations haukayanga sina masiwa mane haina isiwa yabo gasijo ushinda gishona utamaduni wa hao ne namna hao neze patrimoine touristique relonio risaneri valorize haukaba shayo tena nganzo idungane na urahafu hizo haukayama touriste wajewa hunde nsindahafu mrabaliele garavu zale kopwa yaoneka turenda ndongo yabwe mapolisi lazimu watunde wendele upande wahe majaya inumongoni mwaze dossier nkuza lazimu jezi tretewa wakatirlonu wa unu watolwa mdu atangeshin zigaruja rione mana serikali watianziani ngwendu atashini manango na namna nyirwajina ya utrete majayanu rijeri fanye suivi liwaduka continuité de l'état henanje mazafanyishi ngabo ejisi wakango na dossier wakawafanya coopération décentralisée garuja rizio neritoweze poussière rizi reactive yabo hauhenda ritimizi mimi ngami nambari wa shenda haruma list ya hema gouverneur na bo Mwenyezi Mungu mana lo nambari ya shenda yabo shenda kati hule na kume na mbushiriani kaze voti zibere haheri na usalama like na fikra za maendeleo tifikra za wanadamu na wadamu haukayama lapizo na kufuru kazina uribalia mahala yabodo uomba tena walona ze dhamana ze voti zinu watahadhar thumma tahadhar wastanfiru ondostanfiru zende enamna ya lazimu izo ranzao ukaze voti zibere haki haukende
wakati mzima raia yanikiwa yatsungue mrajo muna maslaha bitende vote inuti mafiti umuri wao ndo uri hemru ko johamba ujo kauri wao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.